čini mi se da nikada do sada nije bilo ovoliko zadiranja u prošlost. Brojni su analitičari raznih profila koji se odvažavaju da uplove u svijet prošlosti, donose određene zaključke i o tome javno govore. Svjedoci smo da i političari sve više u svojim javnim nastupima manipulišu događajima iz prošlosti i na taj način opravdavaju svoja odluke i svoja politička ponašanja. Brojni sporovi, previranja oko određenih dijelova teritorije, pa i na kraju sami ratovi svuda su oko nas i vidimo da kada njihovi predstavnici u tom ratu u vidu političara, predsjednika i premijera, kada izađu da govori, pozivaju se na neka vjekovna prava iz prošlosti i na taj način opravdavaju da su oni u pravu u tom svom sukobu i da se njihovim zahtjevima treba udovoljiti kako bi sukob prestao. I uglavnom niko od njih nije u pravu, jer svako od njih iz prošlosti uzima samo ono što njemu odgovara, neselektivno, uzima iz prošlosti samo dijelove, segmente koji se uklapaju u njihove ideologije i ideje. I upravo takav pristup tumačenju prošlosti je rak rana na čovječanstvu koji prijeti da ga uništi. Jer zamislimo samo na trenutak da operaciju na srcu izvodi neko ko nije doktor medicini i ko u hirurgiji pojma nema, ili da recimo najveće zgrade i mostove, puteve gradi neko ko nije inženjer arhitekture, ili da upravlja avionom neko ko aerodinamici pojma nema. Samo kada pokušamo zamisliti takve stvari, na oči nam dođe slika katastrofe. Ništa manja katastrofa, čak možda i veća je katastrofa kada se historijom i prošlošću bave ljudi koji nisu stručni za to. Zato smo mi odlučili da pokrenemo serijal emisija koji govori na temu prošlosti teritorija Bosne i Hercegovine od postanka, od prvog čovjeka koji tragova prvog čovjeka koji su pronađeni na ovim teritorijama pa sve do danas. U ovu avanturu uplovili smo zajedno moj brat, inače magistar historije Damir Bošnjaković i moja malenkost profesor historije Miralem Bošnjaković, upravo s ciljem da ono što piše u knjigama, ona historiografija kako je pisana jezikom historičara koja je, ajmo reći, nekome ko nije historijske struke jako konfuzna i zbunjujuća, da upravo te segmente, te podatke iz tih knjiga izvučemo, uprostimo ih kako bi svakome ko bude gledao ovu emisiju bilo jasno kako i šta. Mi ćemo se truditi da te podatke iznesemo objektivno, onako kako su historijski, naučno utvrđene činjenice i prezentujemo ih ovdje u narednom serijalu. Polako ulazimo u to, Damire, od nas se i zahtijeva i kao historičara, mislim da je došlo vrijeme da se historičar izvadi iz arhiva, iz onih knjiga, brojnih biblioteka, jer tehnika i tehnologija napreduje. Sve vidimo više da je popularno da se izađe na medije, da se to napravi video i audio zapis, jer ljudi bi lakše došli do tih podataka. Tako je, Miraleme. Hvala ti na ovoj ideji. Malo sam, znaš, bio skeptičan. Ko će to gledat, šta će, kako će to ići. Nije ni to bitno više. Bitno je da mi iznesemo ono što mislimo da je ispravno, a znamo da je ispravno jer historija i historičar ne može raditi na ispravne stvari. Dakle, sinonim za historijsku nauku je istina. Bez istine nema historijske nauke. I to je upravo cilj ovoga svega. A prije svega, eto ja da se obratim gledalcima. Moj brat Miralem, profesor historije, polihistor, ja bih ga tako nazvao. Znam jednog polihistora Muhameda Hadžijahića, ala rahmetile, dakle radi se o ocu Seada Hadžijahića, čuvenog komentatora i novinara, čovjek koji je bavio se historijom, ali svim poljima historije vladao kvalitetno i dobro.
Dakle, Miralem je bio jedan, pa slobodno ću kazati, neće se naljutiti, od kontraverznih studenata na fakultetu i upravo se sada u ovim vremenima ispostavlja da je ta njegova uslovno kazano kontraverznost bila poželjna. Kamo sreće da su studenti danas onakvi kakav je Miralem bio u smislu slobode postavljanja pitanja, komentara, vlastitog mišljenja, zašto je tako, zašto nije ovako, a šta ako bi se ovako taj izvor protumačio ili šta bi se desilo ako bi ga pogledali iz drugog ugla. Dakle, radi se o jednom kritički nastrojenom mladiću tada, sada je već porodičan i oženjen čovjek koji ja. Hvala Damire za ovu najavu, iznenadio si me, nismo ovako planirali, ali istina je da je bilo tako i da sam nailazio na brojne probleme. Među mlađim profesorima, stariji su me jako dobro razumjeli. Sad bi te kudi kamo više cijenili. Evo, čak i moja tema kad već za diplomski rad, studentski protesti 68. je danas jako aktuelna tema. Dalo bi se na tu temu sad iz ove perspektive pričati. Međutim, evo da se mi vratimo, ovo je uvodna emisija, mi nećemo ovdje govoriti o historiji, o bilo kojoj konkretnoj temi. Nasumično ćemo reći samo šta je historija, kako se dijeli i tako jednostavno uvod u historiju napraviti da bi kasnije teme koje budemo obrađivali bile jasnije i da bi se mogle kvalitetnije pratiti. Dakle, treba postaviti cilj, svaki posao ima svoj cilj, zadatke, jel tako? Po jedan čas koji se priprema u školi sa djecom, on ima svoje zadatke, svoj cilj, tako ima ishode učenja i tako dalje. I ova priča u koju smo ja ti uplovili ako boda će biti dobro. Treba da ima svoj cilj. Cilj je da izađemo iz zidina akademskih, jer kad pišemo rad, on se piše akademskim žargonom, terminologijom koja je, nažalost, slabo razumljiva širim narodnim masama. Dakle, moramo izaći iz tih zidova akademskih, iz tog okova historiografije koji je postavljen nekada, pa probamo u ovoj poddisciplini javne historije, koja je već prisutna prvo u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, zatim u srednjoj i jugoistočnoj Europi, dakle u zadnjih 10 godina izlazi se sa tim diskursom javne historije. Dakle, javno historičar govori, ali jezikom razumljivim svima. Dakle, i pristup medija koji je danas pristupačan će olakšati ljudima koje interesuje njihova država Bosna i Hercegovina da poslušaju onako jezikom običnog čovjeka šta je to se dešavalo, kako su određeni procesi na prostoru Bosne i Hercegovine odigrani, šta je uzrok, posljedica, kontinuitet, promjena i tako dalje. To su elementi, jel tako, istorijske znanosti koje ćemo mi jednim jednostavnim jezikom, svima razumljivim, da predstavimo široj gledalačkoj publici. Još sam u historiografiji. Još uvijek si u knjigama. Ali evo iščupat ćemo te iz knjiga. Jer stvarno, kako je Damir mene lijepo najavio, ja moram reći da je on bio jedan od uzornijih studenata koji je sve obaveze izvršavao na vrijeme, koji je pažljivo slušao instrukcije svojih profesora. Pa ja nisam bio nešto s ocjenama dobar u dodiplomskom studiju. Ali sam bio najnapredniji student, ali tako. 2-3 generacije sam na neki način pretekao, išao sam koliko je to tako govori podatak da sad iz knjiga koje je objavio Damir, studenti na odsjeku za historiju spremaju dijelove svojih ispita po pitanju srednjeg vijeka i Bosne i Hercegovine, i zato je on upravo jako pozvana ličnost da priča na ovu temu. Sad ćemo mi se dotaći opet historije. Historija je nauka, ajmo da onu najprostiju definiciju da sad polako gledaoce, oni koji i nisu upoznati sa historijom, baš najbolje da ih polako vedemo u historiju. Historija je nauka. Da. Sve smo nauke na neki način podijelili na prirodne i društvene. Kad kažemo nauka, moramo reći istina, jer to je traganje za istinom, za dokazima. Historija je društvena nauka koja se bavi proučavanjem prošlosti ljudskog društva od samog postanka čovjeka
pa sve do danas. To je udžbenička rečenica, to je definicija iz udžbenika i ona je najjednostavnija, najprihvatljivija. Ali kada bi šire definisali historijsku nauku, morali bi upotrijebiti jedan širi dijapazon riječi i pojmova koji opisuju tu znanost. Dakle, historijska znanost ima svoju metodologiju, ima svoje zakonitosti, ima svoj put istraživanja i to je sad nešto što već ulazimo dublje u tu metodološki aspekt te historijske znanosti. Dakle, ona se bazira na istraživanju historijskih izvora, dakle informacija i podataka, tragova prošlosti koje je čovjek ostavio, ali jasno utvrđenim metodama. Jasno utvrđenim metodama. Nema puno prostora za špekulacije, politizaciju, nego je onako kako jest. To je upravo ovo što sam zadnje rekao, Miraleme, razlog da mi istaknemo tu primarnu ulogu historije, da objelodani se i kaže istina, ma kakva god ona daje. Jer bježanje od istine je srljanje u propast. Nije ona džaba, ta istina se desila. Dakle, ona se nije džaba desila. Upravo je to dio jednog ukupnog procesa. Upravo zbog toga se i razvila historija kao nauka, jer je velika potreba čovjeka da zna svoju prošlost, da bi lakše shvatio sadašnjost i predvidio budućnost. Opet ćemo to udžbenički. Sad ću uprost. Imamo podjelu historije. Ići ćemo ovo udžbenički jednostavno. Može, jednostavnije da objasnimo. Imamo podjelu historije, imamo jednu generalnu podjelu, to je historija, prahistorija i historija. Prahistorija podrazumijeva, ti ćeš to malo bolje objasniti. Znači, rekli smo, ona se bavi, historijska nauka se bavi proučavanjem prošlosti čovjeka kao društvenog bića od postanka njegovog pa sve do danas. Na neki način, kako to ja shvatam, da bi se lakše proučavala ta golema prošlost, jer historičari su podijelili tu prošlost na neke periode. Ne na pameti nasumično, nego određenim zakonitostima. Pa kažemo, kompletna prošlost se dijeli na prahistoriju i historiju. Šta to odvaja prahistoriju od historije? Gdje je međa? Pojava pisma. Dakle, 3500. okvirno godine prije nove ere, ja govorim okvirno, pojavilo se pismo. 4500. Znači 1000 godina još prije toga. Znamo da su u Egiptu pojavili, imamo zapise o računanju vremena. Tako je. Malo davno smo to, pa malo je to ostalo. Da, evo. 4500 godina. Imamo klinasto pismo, ili tako, Sumer i Akad. Jeste. A onda se hieroglifi kao piktografsko ili slikovno pismo pojavljuju u Egiptu. I tad počinje historija. Tako je. Sada ja malo to banalizujem, malo pojednostavim. Znači sve onaj period ljudske prošlosti, sve ono što je bilo prije, a što nije zapisano jer nije postojalo pismo, a to je daleko veći period kad brojimo godine, je prahistorija. Historija počinje onog trenutka kad se pojavljuje pismo i sve ono što možemo dokumentovati da je zapisano bilo kako na je kamenu, bilo, ili na pergameni, ili na papirusu. Ili na zidu. Na tako je. Dakle, onda se prati... I to se zove historija. Imamo podjelu prahistorije, generalno koja zazire i u historiji. Imamo tu starije kameno doba, mlađe kameno doba. Dakle, osnovno sredstvo upotrebe od pojave čovjeka je bio kamen. I taj podatak, ta činjenica je dozvolila da se taj period oslovi kao kameno doba. Pa se i ono podijelilo na paleolit starije kameno doba, mezolit srednje kameno doba i neolit mlađe kameno doba. Pojavom metala nastupa metalno doba. Tako. Pa se i ono dijeli na bakarno, bronzano i željezno doba. I s aspekta metala mi danas živimo u željeznom dobu. Dakle, da se vratimo na početak. Paleolit starije kameno doba, dakle upotreba kamena, ali ono što odvaja recimo paleolit od mezolita, mezolit od neolita jeste upravo tehnika obrade kamena. Dakle, nemamo pisma, nemamo dokumenata, ali imamo artefakte, imamo tragove djelovanja čovjeka koji nam pokazuju određene promjene. Mi ćemo to posebno objasniti kad budemo radili paleolit na tlu
Bosne i Hercegovine. I bazirat ćemo se isključivo na teritoriji Bosne i Hercegovine, jer to je za nas bitno, aktuelno, dosta se manipuliše činjen sad historijskim podacima iz Bosne i Hercegovine. Mi za one koji Bosnu i Hercegovinu vole i smatraju svojom domovinom, a imamo osjećaj da malo znamo iz nekog razloga, možda ćemo se dotaći tih razloga, malo znamo o prošlosti Bosne i Hercegovine, kao da je ona negdje skrivena, sačuvana ili pogrešno interpretirana sa određenim razlozima, i to je upravo ono što sam govorio, rak rana na čovječanstvu koja prijeti da ga uništi. Dakle, prahistorija, paleolit, mezolit, neolit i metalno doba. Dakle, to je sve do 3500. i 4000. godine. Pojavljivati pismo, moglo je se i klesati. Tako je. Sad, imamo podjelu historije. Imamo, znači, dijeli se na stari vijek, srednji vijek, novi vijek i savremeno doba. Znači, 4 su podjele. Stari vijek obuhvata period od pojave pisma pa do pada zapadnog rimskog carstva. Samo ćemo prije nego što napravimo tu periodizaciju, prije nego što predočimo to, kazati da su uzete neke godine kao međnici historije, ali ne znači da je u određenom dijelu Europe, Azije, Afrike došlo upravo do te promjene koja je izazvala, recimo, ta godina na tom prostoru gdje je ona obilježena. O čemu se radi? Pad zapadnog rimskog carstva 476. godine je uzet kao međnik kraja starog vijeka i početka srednjeg vijeka. Ne znači da je ono što je donijelo pad zapadnog rimskog carstva u Rimu, u Italiji, u Europi, u Francuskoj, Njemačkoj, donijelo u isto vrijeme i na Balkanu. Dakle, to ne zna. Americi, tako je. To nije se ni znalo, dakle, da postoji to treba Amerika, voditi računa o tome posebno. Dakle, imamo stari vijek 3500. do 476. nastupa srednji vijek do 1492. kad je Kristofer Kolumbo otkrio novi kontinent, odnosno Ameriku. I tad nastaje novi vijek koji traje sve do 1918. godine. Nekad je se u dijelu historiografije taj novi vijek, njegov kraj, obilježavao francuskom građanskom revolucijom 1789. godine. Dobro. A onda imamo, jel tako, i od 1918. do danas imamo savremenu dobu. Još šta je bitno, to smo apsolvirali, još šta je bitno za našu priču dalje u budućnosti, imamo i podjelu, ajmo reći, historije u smislu periodizacije, a to je računanje vremena. Pa imamo, historičari često govore i često upotrebljavaju i bez toga i ne mogu da se izrazi kad nešto datiraju, govori ima prije nove ere i posle nove ere. Prije nove ere obuhvata period prije rođenja Isusa Krista, odnosno Isa alejselama. Dakle, to je period prije njegovog rođenja. Sav period prije njegovog rođenja. Dakle, od postanka čovjeka pa do rođenja Isusa Krista. Rođenjem Isusa Krista počinjemo računati vrijeme ovako kako je, po gregorijanskom, takozvanom gregorijanskom kalendaru, koji je nazvan po papi Grgoru 13. Što ne znači da ljudi prije nisu računali vremena. Pa imamo kalendar Maja, Inka, imamo egipatski kalendar koji je bio lunarni kalendar, koji je bio izuzetno tačan i on je znao, i ljudi su, što sam ja govorio, 4.500 godina prije naše ere računali tad vrijeme, izračunali su da godina traje 365 dana, da svaka godina traje za kasniji za 1/4 dana, pa kroz 4 godine imamo pristupnu godinu. Još tad su ljudi znali da se zemlja ovako okreće i ovom brzinom. Da su bili jaki naučnici. Napravili smo tu neku osnovnu podjelu i uveli smo sve u ovu emisiju. Ne bih ja dalje da u ovom uvodnom dijelu puno, mislim da su te neke osnovne karakteristike, samo da damo sad naznake otprilike na narednih naših emisija. Mi smo razvili već plan
kojim će to tokom ići naredne emisije, pa ćemo sad malo samo o tome reći da vas zaintrigiramo, da biste vi pogledali sljedeću epizodu, a to je govorit ćemo o prvom čovjeku. Dakle, govorit ćemo o postanku čovjeka na prostoru Bosne i Hercegovine, odnosno o nalazištima koji nam daju dokaze o djelovanju paleolitskog čovjeka na prostoru Bosne i Hercegovine. To su prije svega pećinska nalazišta, gdje ćemo posebno u sljedećoj emisiji govoriti o tome. Zatim ćemo ući lagano u mezolit, dakle srednje kameno doba, spomenuti lokalitete koji su doprinijeli razvoju i promjeni svijesti koja odgovara mezolitskom čovjeku, a onda ćemo posebnu pažnju posvetiti neolitu, to je mlađem kamenom dobu na prostoru BiH, i spomenut ćemo dvije posebno izdvojiti kulture, Gornjo-Tuzlanska kao najstarije neolitsko nalazište na ovom prostoru sa najdubljim slojevima i posebno butmirska kultura na prostoru Iliđe, odnosno današnjeg Sarajeva. Naravno, a onda ćemo krenuti, jel tako da? Bilo je tu još brojnih lokaliteta, pa imamo Ripač na Uni kod Bihaća, tako. Pa imamo isto u Tuzli sojenička naselja koja su jako dobro očuvana i pronađene su čitave grede i mi smo tačno mogli da ali nećemo se detaljno baviti time, uzet ćemo samo ovo za početak i za našu priču što dokazuje kontinuitet postojanja čovjeka od prije 35. Dakle, ta riječ kontinuitet koju često koristiš je jako bitna. Dakle, jako bitna. I mi ćemo se držati te stubline, dakle, tog stuba, armiranog glavnog stuba. Dakle, mi imamo dokaze za to, postoje artefakti, postoje istorijski izvori i pokušat ćemo na ovome što smo naveli šta ćemo raditi i o čemu govoriti, pokazati kakav je zadatak i uloga historičara. I razumnim jezikom pokušat ćemo, gledalcima potencijalnim ovih emisija približiti daleku prošlost Bosne i Hercegovine, da oni imaju jednu drugačiju sliku, ispravniju sliku svega toga, jer kad uzmu glasnik Zemaljskog muzeja pa pročitaju rad Borivoja Čovića, Franje Fijale, Vaclava Radimskog, Alojza Benca, nebitno, njima će to biti malo razumljivije nego ovako kako ćemo mi to govoriti. Naravno, pozvat ćemo se na referentnu literaturu, jel tako? Na izvore, pozvat ćemo se na ljude zahvaljujući čijem istraživanju smo mi u mogućnosti da govorimo o tome. I daćemo neko svoje viđenje toga svega. Naravno, i dalje u toku razvijanja ovog serijala bazirat ćemo se na određene procese, pokušati da ih neki koji su jako zanimljivi, koji su ključni i koji su možda aktuelni danas, o kojima se puno spori i vodi polemika, izvadit ćemo ih iz udžbenika, donijeti ovdje na sto, prezentovati i složiti što više materijalnih, pisanih i svih drugih dokaza na određenu temu, zajednički pokušati donijeti neki zaključak koji je objektivan. Naravno i vi ćete zajedno sa nama prolaziti kroz to i donositi zaključke koji su objektivni i na kraju ćemo u komentarima vjerovatno pronaći zajedničku i vidjeti da je to istina. Dakle, još jednom, radi se o javnoj historiji gdje svako može uzeti učešće na neki način, dati komentar ako mu se šta ne sviđa ali sviđa, u smislu da je pročitao negdje slično ili nešto drugačije, pa ćemo mi to sve obratiti. Dakle, cilj je da se dođe do javne historije, prezentovane činjenice. Objektivnih činjenica, da približimo našim ljudima koji su, ajmo reći, u ovim turbulentnim stilom života koji nam se namiče sve više i više, sve manje i manje imaju vremena da pročitaju. I kad čitaju, onda traži malo lakša štiva. Istorijska štiva su jako teška za čitati, jako konfuzna. Mi ćemo to da približimo svim onima koji budu željeli da znaju nešto. Ja sam bježao od tehnologije. Ja i sad vjerujem u knjigu. Znači, kad nju otvorim Miraleme, mirišem nju i počnem čitat, da ne vidim u zadnje vrijeme zbog siline čitanja. Dakle, 1+1,5 mi je u plusu ova dioptrija, moram naočare hitno uzeti. Dakle, ja nju volim i ne mogu pobjeći od nje. Knjiga ima svoju posebnu vrijednost. Njeno držanje u rukama i neuronski put od jagodica kad ih držiš do tvog mozga,
Ona poboljšava rad serotonina, dopamina, noradrenalina i tako dalje i čovjek postaje zdraviji. On se veže za nju, ona mu je spas duše. Ali mi ne možemo pobjeći od tehnologije. Mi ne možemo pobjeći od ovog mikrofona više, od mobitela, od laptopa. I kad ne možemo, a ne možemo, daj da to stavimo u okvire i trokuti razumnog. I kad stavimo slušalice navečer pred spavanje, da ne slušamo gluposti, nego da poslušamo nešto što će sigurno stvoriti određeno razmišljanje. Oplemenit nas. Damire, ajde. Evo ga. Vidimo se, poštovani gledalci. Pozdravljamo vas vašim omiljenim pozdravima. Nadamo se da smo uspjeli zaintrigirati vašu znatiželju i da ćete nam pružiti povjerenje u narodnoj emisiji koju smo pripremili za vas. Mi smo znači historičari u javnosti od večeras. Evo ima i knjiga već profesora Husnija Kemberovića naučno o tome da se mora izaći. Svako dobro, vidimo se ako Bog da vrlo brzo u narednoj emisiji. Prijatno.